Bapak Hajat ya? Bapak Raswa. Bapak Hajat, mangga kapannya Pak Hajat? Buat Aalek. Aalek. Bos Project. Yo Pak Hajat, asik. Pak Hajat, istri paling ganteng, istri paling hebat, istri paling boral dari baik. Bapak Raswa. Ayo. Ahli waris. Beli bisa dihilangkan. Ibu Hajat, pada Ibu Hajat maka. Bapak Hajat. Perasaan sudah keganggu. Bapak RW. Pak RW. Bapak Hajat. Saya. Bapak RW. Ayo Pak RW. Kelingan kenanga sopane kebayangin kasih. Bos SGM. Mangkenen temen rasa. Bos SGM. Wong demen anak rapane. Kelingan kenang sopane. Bos SBM. SGM. Bos GSGM. SGM. SGM. Bos SGM. Bos Abang- SGM. Abang Alek. Kasih. Pak Hajat. Hei. Asik. Bos SGM. Goyang sayang. Bos SGM. Di awur-awur. Oh enggak. Asik. Bos SGM. Bos SGM. Bos SGM. Bos SGM. Pak Hajat. Bapak Hajat. Jangan kau ngerti sampean wis duwe nabi. Tapi kepriben kula orang bisa Obat. Bos SGM. Bos SGM. Bos SGM. Bos SGM. Yang sebelah sini gimana? HA. Jangan kau ngerti sampean wis duwe nabi. Bos SGM. Bos SGM. I A I. Bos SGM Rojen. Topi ikatan batin. Bos SGM Project. Kelingan Hehe. karo bos SGM. Maning sih. Beli bisa diilangakeun tetep bae demen. Bos SGM Project. Perasaan sudah keganggu. Udah sedina ketemu. Bapak jahat. Interaktif. Yang merahnya durung sih Pak. A. Abang Asik. Alek. Kelingan kenang sopane kebayangin ganteng mangkenen kemana rasane wong demen anak rabine. Kelingan kenang bos SGM. Obat. Bos SGM Project. Bos SGM. Bos SGM Bos Project. SGM. Bos SGM Project. Bos SGM. Bos SGM Project. Awur-awur Bos bos. SGM Project. Bapak Hajat. Yang pojok gimana nih yang pojok? Asik. Hei, Abang Alek ya. Abang Ale. Aewon. Yang sebelah sini. Oh enggak. Dihabisin ya. Yang pojok gimana yang pojok? Dikodok dulu dikodok. Jangan kula ngerti sampean wis duwe nabi. Iya. Tapi kepriben kula orang bisa kelewat. Obat. Asik. Bos SGM Project. Bos SGM. Bos SGM Project. Jangan sing percaya Gulaning Bos SGM Project. sampean cinta. Iya.
tetep bae demen perasaan sun keganggu sedina Bos SGN Bapak Ajat lagi Asik Pak Ajat kelingan kenang Pak Ajat kebayang karo Bos SGN mangkenen temen rasane kelingan karo Bos SGN Hey, hey, ha.